Nā tērā tētahi whārangi pai pāpori I whakaarahia ake I te noho rāhui tuatahi o Aotearoa ki te āwhina I ngā Pakihi Māori kua rua tau mai I taua wā, e pua wai ana nā Michelle Paki te whārangi pukamata nei Buy Māori Made I hanga. Ko tāna hia ina ia nei kia kaurori I te whārangi ki te ao I te tūwheratanga mai o te ao. He hikaka no tēnei kai Pakihi Māori a Awhina Stevens mo te ākengo. I really want to open my own studio so I can actually run from a place where people can come to where, where it's not where I'm not at home. It feels more professional for me, I guess. I nā te nui o ngā hua kua puta I tēnei kai Pakihi. Nā tōna whaiwāhi ki te whārangi Buy Māori Made I pērā ai. That's called Buy Māori Made. Then from there I have built my courage and confidence up to post in that group about my Pakihi. And then from there I got quite a huge following just by one post. Now I have I think another 2,000 followers. He mea tipu tēnei no te tauihotanga o ko Fiore ki te mata o te whenua. No te tau, rua mano, rua te kau. So yeah, it was a free platform for our Pakihi Māori to promote their products and services pretty much. I putanga te tauranga no te Burl I te tau rua mano te kaumawaru. E aro pūnei ki te taiohanga Māori. Hei tā rātou I koni atu I te ono te kaumawaru I ra whitu piri o Natara. Nā ngā Pakihi a Ipurangi I tūwhera I ngā tatau kia whanake haere ai ngā taiohanga Māori. So I've got 3 revenue streams, I would say, under our business name, which is Rerehua Studios. And I have 2 employees now. So I have a sales rep, so she'll be selling all our cosmetics when we launch. And I have a graphic designer, so she does all our logos and designs and things like that. Ko te toa o te kotahi, te toa o te katoa. Poha turu a wainga, te karere.